Terus. Oh ya, gitu aja nggak apa-apa. Iya, ingkan aja dulu di sana. Ayo Bu, masuk aja Bu, masuk aja ke dalam Bu. Di burionnya, di burionnya aja. Alhamdulillahilladzi ja'ala likanil ahadits wa adat bi annabi sababan lil-uluhiyah wa ja'ala awladahu min afdalil ibadah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabihi nasta'inu ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Amma ba'du, laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum wa la ilaha illa huwa Usaha alama amatullahu sakinah wa tasarrufin ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muhimin bin bapak syafani zawajatuka wa antatuka mahbubataka Fitri binta bapak Haji Budi alladzi wakallani bitazwijiha allazi wa qalami waliyuha bitazwijiha wa ikamiha bimahri ahada asyra graman min zahabin naqdan. Ya saudara muhimin bin bapak Sofeni, saya nikahkan dan kawinkan kamu kepada wanita yang telah kamu lamar bernama Fitri binti Bapak Haji Budi yang telah mewakilkan wali bapaknya kepada saya dalam menikahkan dan mengawinkannya dengan mas kawin 11 gram emas dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Fitri ini binti Haji Budi dengan mas kawin 11 gram emas dibayar tunai.
Maka apakah pakai keras payung keras.